पाउचेरी युमफम ओइबा मरु ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे मिनिस्टर बेसवाजित के बिने मखादा थोंजु फाइजा लाइतोंग द पाक्तनर वैक्सीनेशन काखरे लमदमसिदा पाक्सना अकीबा फंगना सांदोरकलिबा कोविड-19 के अदिसबो वेब लाक्सननबा मणिपुर लाइकाकना लोकलकलिबा थाबक थोरम सिंगी मनुंग चन्ना वर्क्स मिनिस्टर सु ओइबा थोंजु एसी के एमएलटी एस बेसवाजित के बियंग मखादा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इंफाल ईस्ट थोंजु केंद्र वॉलंटरी वर्कर कोविड-19 रिलीफ कमिटी अमदे थोंजु फाइजा लाइतुंग की स्टूडेंट्स वेलफेयर कमिटी का पुनः खोसमनदुना कमिटी असिगी कम्युनिटी हॉल दंगासे कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम अमा पांगथोखरे ngasi ge vaccination program aduda minister biswajesu aktenan laktune yingsin baka loinana vaccination gi matang da aranba pau kaya sanduktuna miyam da ki haliba ase thajabi gano miyam na singnaduna covid vaccine kapthok paga loinana covid laitaba kendra amu helasi aina pangtokhe vaccine kap thokla liba miyam healthcare worker amadi silil langiba sing bathagat ba pangtokhi baga loinana minister gi maikai dagi SWFC phaija laitung amasung TSLDS thongju maibi lampak club anida मियाम द एवार्ड्स पीबद अमदि इपाउ योनबद मतेंग ओइनदब माइक सेट अमम सुखसिनखे ngasi bangthokhiba mass vaccination program aduda ahanba dose ki oina mioi chani marfu ga humdoi amade second dose ki oina mioi cham kun gani thoi punna mioi chamri sumna manga covid 19 vaccine kapke lengang na piba SOP ngana bangthokhiba ngasi ke program aduda student welfare committee ki secretary administration thingusam poirik to na bangthokhiba da ngasi pangthok liba vaccination program asida hoknarupa tawdara thoknarke ba miyambo thagat ba phangdokhe vaccine kapthok pa asina tamthiraba laina laichat asida kanbada amtang harapa pambai oiribane miyamna singdaba laitana vaccine dose suna kapthok piu miyamna su lenga na piriba SOP ngakla sanminaduna laisana si maitiba pibada asobo thawdak lominarasi ain apel tawkhe makha tarakpa atokpa pau amadana DV ge order handoktrabadi ain ge mateng larokpa yai indra मणिपुर लेगा के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स पर्सनल डिवीजन चलिबा सही असिगे मार्च 5 थोकिबा ऑर्डर अमगी मतुंगिना स्टेट लेगा के मखादा लेरिबा डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूशन कॉर्पोरेशन नत्रगना अतै एजेंसी पुनमकी ओइना आहंग फमसिंग इंचार्ज बेसिस द मेंशन पथारबदि मरी लेनबा कैंडिडेट नत्रगना ऑफिशियल अदु क्रिमिनल केस विजिलेंस डिपार्टमेंट न साथरिबा इंक्वायरी नत्रगना इन्वेस्टिगेशन अमतद चेनादबा एफआईआर लकुतुना माके मथकद केस पेंडिंग लेतबा ओइगदबनि आइबसे मयक संग पल्लबसु DPNAR डिपार्टमेंट असिमल चलिबा जुलाई था की निपान द स्टेट वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी सर्विसेज डिपार्टमेंट की हांगदुना लाखिबा हेड डायरेक्टर की फमदु क्रिमिनल केस सेनदुना पेंडिंग द लिबा डॉक्टर CH नंद किशोर द होननबा अनोब ऑर्डर अमा थोकिबा असिमकते एम्प्लॉयीज की लिबा स्टैंडिंग सर्विस रूल अमसु लो खुदिमक तुगी मयोक्तने मरमदुना DFV की ऑर्डर खुदक हंदोकदबनी आइना डॉक्टर सारुंपम इंद्राना अकनबो वफम फंगदोरगले स्टेट वेटरिनरी एंड एनिमल हस्बेंडरी डिपार्टमेंट असिमुक्त डिप्यूटी डायरेक्टर ओइना लेरिबा डॉक्टर इंद्राना खुदेप पिदुन थादोरपस चेरोलमना आइ DP मसाना मसागी ऑर्डर वायोलेट तौजना डॉक्टर CS नंदकिशोर इंचार्ज वाइस द डिपार्टमेंट असिगे डायरेक्टर हापलिबो ऑर्डर अथुबा मतमदा हंदोक्त्रबदे CCA रूल्स 1965 की तोंगन तोंगन ब सब रूल्स अमसो सेक्शन सिंगी मखाद मरी इनप सिंगी मतकता रिगेल सुद तोरप याय डॉक्टर CS नंदकिशोर जाउना डिपार्टमेंट असिग ऑफिशियल तरीक के मतकता FIR केस नंबर 235 क्लोज 8 2013 फॉर्म पार्ट PS अंडर सेक्शन 330/356/351/34 IPC की मतुगिना चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंफाल ईस्ट की कोर्ट क्रिमिनल मेसलिन्स केस नंबर 44 ऑफ 2021 असे हाउसिक लोइसिंदना पेंडिंग द लेरिबने मसीगी जो मथकदा डॉक्टर नंदकिशोर ब जॉइंट डायरेक्टर प्लानिंग ओइना ममांगदा प्रमोशन पीखिबा अदुके मतंगदा सो नियम लाना रूल्सिंग सेमदोक सादोक के सथकिबा ओइबन स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन डिपार्टमेंट तोंगन तोंगन ब केस अनि लखुतुना इन्वेस्टिगेशन चथारे फिबम मयाम असि लैबना महकपो डायरेक्टर इंचार्ज ओइना थंबदि लाइरादन खुदकता सस्पेंड तोफम थोक्लिबने क्रिमिनल केस त चेनतुना पुलिस कस्टडी लेरोबा एम्प्लॉई अदु सस्पेंड तौगदबनि आइबा स्टैंडिंग ऑर्डर अमसुंग रूल लेरिबने आइरे हिरामसिक मतंग स्टेट लेंगा के मिनिस्टर जाउना अतई मरी लेनब अथॉरिटी सिंगदा रिप्रेजेंटेशन केयर पिसिंदुना वगत खरबसु ngasi फोपो पॉजिटिव वेब रेस्पॉन्स पेरप लेत्रे डॉक्टर नंदकिशोर बो कनखतुरा थंबगी मोंग चथदुन लेरिबा असि अंगप फावी आइरे डॉक्टर इंद्र मसामक्ता लाइफ अटेम्प्ट तौदुना खुथाखिबा महकपो किडनैप तौदुना पुथोकलगा हारना होनाकेबा क्रिमिनल सिंग लुसिंग असि बोलेगा न कनखतुना थंबगी थोंग असिमक डॉक्टर इंद्र मसा खक्तना तना खुनाई असिदस असौबा ट्रेडम ओरकले आरेदुना DP की मथों होक्तब ऑर्डर असे
handhoktuna nadagi soba suspend thamdrabadi ain ki mateng lorok pajai ain akan ba warning tawrakle atopa editorial ki kalam amada police da karim kathai na durat nungna thabaki justification karino covid-19 laisat ki sathi na longna ganba mutation am oriba delta variant manipur da jausilatuna lamdam asida nongba mio lising na khujing oidana positive oirakle aduga pung kunmari khudingge mioi tara dagi tadana pansi pikham darakle missing yamjadaba lamdam asida covid positive oirakpa amasang mi sipaki sanga se yenglabade yamna ka hena mi paining oiba phibam madu jausilakle manipur ki missing asigi sangsad yengluba tarabadi hauji positive oirakle pagi sang asi chada taraga taruk khara henba swai de horoklabane state lengak na covid-19 ki yamna tam thiraba longnagan bagi sangsu yamna wangba delta variant hariba anuba mutant asidage mutation asidagi miyang ki punsi kalhung na makal makha kya ki thausil thorang pai kutuna ahing nongtel khaidna akan ba section thorang lakutuna lakpagi manung chanam mafum kya da paksana covid vaccine ka thokpa mass testing sathaba micro containment measures sing lokutpa home isolation community isolation medical kit yan thokpun sing bathabak thong sing pai khatpagi matakta covid-19 ki laina laisat asina khudong thingai oiba changda sokhlaba anaba sing darkar laiba medical oxygen sing pamrang kaina phanganaba war voting the tabak paikhalakli habasi pau oina tarabkhak natana miyam ki minna khongna uraba khanglaba thawong amane lenga gasina miyam ki punsi kannana papandamda ngamjaba pambai singsina duno konarabasu aikoi ki miyam asigi civic sense awareness supportive mentality morality mayamase pulamni yengruba matamda ahoba mayam ama laibasina laicharasi lengak na mangan na banatragana laksina na bakhona bada chawna kudong chahandaba apan badhoga le abase aikoi ki sadaran miyam na khanthaba yawat wat pagum tawre state lenga ki maikei de gi miyam ki ponsi matau karam na kalhoga de gi aiduna araiba pangal loksing sel thum khaktana puthoktu honare yarima khai lambi sorok da hotel da kaithil da miyam tilhandana bahona bagi matakta miyamna laichada sidigi masa masa bungak tuk chilaba standard operating procedure amade adai covid-19 ki protocol singa nasat na akan ba awareness campaign sathare masdagi hendoktu na nubidang ahingi matamda karfi phawa thamjindra miyam gi thawai kalhona bahona tuna lakhe state home department na ahing nongtil tumba chaba thi dan miyam gi dam session thorong lokhatpa miyam na uribane khudimak jing asi oiduna so covid ki laisat na sogan tuna mi siba amasung dharak pagi changti asum enggalakpana Saliba July tha asigi taragani pantigi kuntaret phawba numit tarani gi oiba total curfew state ki mafam sing sin thungda laktok tun hena kansin ba section thorong lokale Manipur police person singna lenga ki order asi thabak to andok tuna miyam gi punsi kalongna ba ahing nongthel khaiduna tumba chaba khangdana honare miyam jumdagi mapan thokpi raktana ba khonjel taba makai law khongduna honara su imphal dagi panglak laptaba mafam khara da police uraga karem kathaina duna nauri kapsin ba nungna thajin ba police gi gari da nungna thamjel lamlaga khulakta chensin kibadagi thong ama chensin kibagi thong ama sathari khwaidagi lamchat naidaba chawkhathaba laik laisugi mangal phangdaba civic sense jaudabagi matawni asigumba miyosing asidi phangdre phawba tanraba matungda phagatuna khwaidagi akanba aini jarak phangadabane miyamna so asigumba miyosing danti pinarba law enforcing agency na khodarakpada chauna mateng pangsin phamthoge covid laina sidagi gakthoknadaba pambai vaccine kapthokpa natana laite Dr. Palen COVID-19 laina lejat asidaki ngakthoknanaba iboyaima sumanglila sanglen palace compound imphal Manipur government ke bakada Association of Healthcare Provider India Manipur chapter AISPI National Health Mission Manipur Theatre Center Manipur State Sumanglila Council Film Forum Manipur All Manipur Artists Relief Committee amade All Manipur Matam Isai Kanglub Ambikna Pundu Khosamnaduna art ki lamda leiriba artist sing jauna COVID vaccine kapthokpa Ritual Festival of Vaccination ki thorom pangthokre vaccine kapal akhiba khudingma tekta kaidaba nada yektaba oinaba haibu wakhalota lainik laison tawduna iratuna thawni ki All Manipur Artists Relief Committee convener Ranjit Ning Thawjana ikiba kaidobagi ki doino haiba COVID-19 awareness tu jampam oituna pothok sakhiba sumang lila to ki makasa tharakpa oina vaccine kapthokibane AISPI ki President Dr. K.S. Palin aikibada COVID appropriate behavior nakpagluitana soitana COVID vaccine kapthokpio namin ninisida miyoy isik amaga samanga ro vaccine kap na pandam thamle kadigma mi jamna lakpa taragati makatana vaccine kap na bagi thorang tawgane vaccine program masing asi amasung aheng namin nini chupna pangthokadabane Manipur leiriba makal khudimaki artist single loinana imung maru amade atopa vaccine kapthokdaba singsu vaccine kapthokpagi khotong chaba pire vaccine certificate chu mafam asida phanganana bagi khotong chaba su pire aike maragasi da bizen laikhidre Manipur nukti fongba English ki pause Imphal Times ki staff reporter Lairenjam Besen Sagulpan Tera Sapam Laidak COVID-19 na maram oraga ngarang numidang rims ta laikhidre asiki loinabi amadi masanupi amalai haure
कुमजा लिसिंग अनि तारागा तरुक स्टाफ रिपोर्टर ओइना थबक तौरक लाखिबने महक था असिगी तारागा मपन कोविड पॉजिटिव ओइबदगे रिम्स के कोविड वार्ड लेंदुन लेरखिबने माना लेखिदब पाउसी असिगी मैकेदगिसु हाइनिहा लेतन नुगाइतब फंगदोकसबग लोइना ईश्वरगी मफमदा इग्ना चिंग लेरुनब थाउनु जरे अतोप पाउ अमदना टोटल कर्फ्यू की ड्यूटी तौरिब पुलिस सिंह फ्लैग पोस्ट गाड़ी तोंगतुन लाकप मियोइसिंग उमखनग्रे मियाम थोरक्तुना कुमैगुम येंग्रे चलिब था असिगी औगिब तांग तरागा निपानदगी सथतुना लाकलिब टोटल कर्फ्यू की मथौ तौरिब जंगांग पोपी पुलिस स्टेशन की पुलिस पर्सन सिंह उखरुलमदगे इम्फाल तमना लाकप फ्लैग पोस्ट थेटप अंगोब मसुकी जेप्सी अमा चेक तौनब पुलिस ता खामलुबदा नागलनी उमखनरक्तुना पामदब थौदोक थोखरे थौदोक असि ngarang numitang waram इम्फाल उखरुल लंबी की जंगांग पोपी बाजार थोखिबने थौदोक अदुगी मतंगद प्रेस ना फंगब पाउगी मतुगिना ngarang numitang पुंग तरुकलुम ताब मतमदा फ्लैग पोस्ट थेटप अंगोब मसुकी जेप्सी अमा लाकपदा मफम अदु ड्यूटी तौरिब पुलिस पर्सन सिंह अदुना खामखे गाड़ी दु नुपी अमा जाउना मिय मरीना गाड़ी दगी कुमथरकलगा फ्लैग पोस्ट थेलिबसे उदब्रा गाड़ी की खामलिबनो हरपदगी पुलिस अमदे लागलबा मियोसिंग अदुग अकन बगवा ngangnake गाड़ी दु तोंगलकप मियोय अमना मसाबो PSED मिनिस्टर की PRO नि आइजब जेप्सी तोंगथन लाकप मियोसिंग अदुना अकन बगवाइसिंग हरपदगी PRO नि आइब मियोय अदु पुलिस न सैना कंदना फोखिबने आइरे थाव अदु कुमई अमगु मफम अदुगी मियोय क्या थोंगनरक्तुन येंगनके तुंगदा जंगांग पोपी पुलिस स्टेशन की ओसी लाकतुन कंट्रोल तौके सेंगसुना येंदबगी इरांग थोंगनरिङै चरकदा वांगजिंग तेंथा केंद्रगिदि MLA ना भोटर अमदा सेंग केजी तारा तारा येंथोकले लाइबाक असिगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना कोविड-19 के पेंडेमिक असिगी मनुंगदा लाइबाक असिगी मियामदा लेमना सेंग केजी मंगा पीरगनि आइना लाउथोखरब मतों मणिपुर के मिनिस्टर एन बिरेन लुसिंग लाइंगाक असिना सुलमदा मसिगी मियामदा सेंग केजी मंगा भागननबा होनरबसु मणिपुर के केंद्र कया अमदि सेंग केजी सुना पिबिदबा अमदे मियाम की फंगफम थोकप चाकथुंग मत पीबगी वथोक लेपतना थोकले अदुबो वांगजिंग तेंथा केंद्र की ओइनदी केंद्र से की MLA पाउनम प्रोजेक्ट की बिदियंग मखादा केंद्र से के ओइनदी भोटर अमद सेंग केजी तरा तरा अमदी सही तरुक की मदद लैरिबा भोटर चंद्रिबा अंगाम खुदिंगमक्तन सेंग केजी मंगा पीदुना केंद्र से इमुंग खुदिंग के सेंग थलनगरी हना MLA की मिशन अदु माय पाकना चथरे कोविड-19 की टोटल लॉकडाउन नंबर ओरक मियामना असुक यामना वाथरिङै चेरकसिदा मियामगिदमक खलगा MLA ब्रोजेनना लेंगांना पिरकलिबा चेंगी मथक्ता मसागी लनाय सेनफम पुथोक्तना मियामगे पुक थलनबा अमदि इमुंग खुदिंगी चेंगपुदा चेंग वालहनदनबगिदमक MLA ब्रोजेनबो केंद्रसिगी मियोय क्याना थागतपसु फोंदोकनरकले मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बिरेन अमदि मणिपुर लेगा की कैफ NPD मिनिस्टर थोक्सम सेटबर्टा अनिना नुमित तरानी तक जुमदगी मपान थोकबिगनो जुमथोंग द चेंग जहनजरके अब वफम इकाई खमनरुतुना केंद्रसिगे मफम खरददी सेंगी एजेंसी न जुमथोंग द सेंग येंथोकिबसु यावखि आइरे निंगसिंग बजाय हौकिब कुमजा लिसिंग अनि कुंदगी हौकिब कोविड-19 निंगसिंग बजाय हौकिब कुमजा लिसिंग अनि कुंदगी हौकिब कोविड-19 फर्स्ट वेव मनुंगदा मियामना का हेन वानरगी मतम अतै केंद्र खरद सेंग फंगदबगी वथोक लैबाक पुंजाव थिनखिबगी वथोक लाइनग्रबसु वांगजिंग तेंथा केंद्र असिददि सेंगी इसौ अचौ थोके मियामदा चाक चाबा फंगदबगी अवाबा लेहनखिदबगी अतोप केंद्र की मियोय काना MLA ब्रोजेनबो थागतनाबसु लैखरबने हिरामसिगी मतंग द MLA ब्रोजेन की PRO एस जॉयदेवना मियामदा अपील तौरदुना हाई कोविड-19 की असु वानरब लॉकडाउन मनुंग असिदा मियामगे अवाबु उजरग केंद्र की MLA की मखादा लेपतना मियामदा लेमना चेंग फंगनजदुना लागले लेपतनासु फंगनजखिगनि अदुबो चेंग लौबा अमदि येंथोक मतमदसु मियामना लेंगा की SOP कांगमिनसी केंद्र से कोविड फ्री जोन ओइबा केंद्र अमा हननब खोरमिनसी हाइनसु अपील तौखे महाराष्ट्र द इसिंग चावबना सियानखिबा मिगी मसिंग 153 यौग्रे डिस्ट्रिक्ट तरुक द रेड अलर्ट लाउथोखरे हौखिबा नमित खरनी द महाराष्ट्र द लैंडस्लाइड अमदि साउथोकपन स्टेट असिगी ओइना सिखिबा मिगी मसिंग 153 सूरे हाइना ngasi ऑफिशियल ओइना लाउथोखरे ऑफिशियल सिना फोंदोखिबा सिरिबा मिय हंबा रायगढ़ अमसुंग सातारा डिस्ट्रिक्ट तकिनि आइरे सिरिबा मिय सिंग असिगी मरकता मिय 39 दि हौखिबा सगोल सिना बिता रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की महाद सब डिवीजन की मनुंग चना लैबा तालाई विलेज द थोकिबा लैंडस्लाइड त ओइरे कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट की मियो लिसिंग मारफु याउन हौजिक फावदा पुन्ना मियो लिसिंग मारफु ग मरी चामरी यांखै गनि थोइ छापागा दबा मफम द होंदोखरे आइना ऑफिशियल सिंग मखा ताके इसा वसद खुंगंग जंखै मरी द पाक्सना सोपगा लोइना द खुंगंग सनिपान कुनगा मथोइना सरुक खरा द सोकले आइके कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट त इचाउन मरम ओरका स्टेट हाईवे तारा जाउन लंबी कुंथागा पंचु थिजनख्रे NDRF स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स अमसुंग अतै एजेंसीज ने हेलीकॉप्टर सिनदुना मी कनबगी थबक कन्ना सथरबसु इचाउगी इमाइदी हेंगलकपन सिबगी मिसिंग हेंगलकप यारे मरकासिदा स्टेट असगी डिस्ट्रिक्ट तारुक रायगढ़ रत्नागिरी सिंधुगिरी पुणे सातारा अमसुंग कोल्हापुर इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट रेड अलर्ट लाउथोखरे
Maharashtra government landslide na sikhiba mioising ki khwaidagi naknaba mioising da lupa lakh manga pinanaba lauthokre aire. Nagalammaromda Maitei Chanu Mirabai na India ki medal account hangdokre. Tokyo Olympics 2020 da India ki anba medal Manipur ki Mirabai Chanu na weightlifting tel silver medal lawdana India ki account hangdoktana puari semkre. Maki khwaidagi fazabada snatch da kg marfuga taret amri clean and jerk da kg chamaga taramanga thangatke. Kg chamaga taramanga thangalaba matung da kg chamaga taraga taret thangana phona bada ngamkhide. Mirabai Chanu na silver medal lorokpada India ki President Ramnath Kovind, Prime Minister Narendra Modi na thagat paphangdokre. Manipur ki Minister N Biren amadi Works Minister TS Biswajit amasong Minister Lukhoi jauna mioi kyana selgi award jauna thagat paphangdoknarakle. Amana judo masana da Bharat ki oina saruk jaribe lingmabam Susila ngasi ayuk sanakiba match ta Hungary ki sanaroi ki makutta ahanba round mai thikre. Aduma kumphangna ngasi compete tawke match adu yamna singthaning ba match ni aina sports lover kyana phangdoknare. Maragasi da weightlifter Mirabai Chanu na silver medal phaglakpada lanai mioi kyana awarding awards lauthoknarakle. Ngarangdagi sathakiba Japan ki konung Tokyo da pangthokliba 32 suba Summer Olympic Games asida weightlifting da Manipur ki saikhom Mirabai Chanu na silver medal phangduna Bharat ki oina account hangdokpa ngamkiba asida tongan ba loop kya amadi political parties in arau nungaiba phangdoktuna selgi mana lauthokre. Mahana silver medal phangba ngamkibada outer Lok Sabha ki MP Lorho S Phojena lupa lakh maha ki award piragani award asi mahana Imphal da hek thunglaba ka pigani hanu sa phangdokre. Amromda Wangoi Kendra da NPB ki mirep oikiba khuraijam lokena su lupa lakh amaki mana pigani ainasu lauthokre. Mahana award phanglakpa asida AICC ki Manipur in charge Bhaktasaran Das amade hana ki minister KS Radan MLA Beka Sandran nungaiba phangdorakle. Nupa ki hockey mai pakre shooting final sangre. Olympic ki ngasi ayuk sanakiba nupa ki hockey match da Bharat na New Zealand bo ahum anida maitiba pikre. Nupi ki hockey na ngasi nung tilpung mga minute tara mga da Netherlands ga thengna gane. Amana shooting da Bharat ki shooter Chaurab Chaudhuri midat tara ki air pistol da final sangre. Atoba mana archery ki mixed team da Bharat ki sanaroi Deepika Kumari amadi Pravin Jadov na China Taipei bu mga ahum da maitiba piraga quarter final South Korea ki makuta tarukani da maiti haure. Amara Bharat amadi Sri Lanka ki nongma masala cricket ki ahum suba amadi final match Sri Lanka na maitiba pikre. Aduma ko Bharat na series adu ani amada laure. Maragasi da lepa laitana hengalakpa marakta housing haki mamang da phangkiba pauda Manipur da miyoi desing amaga chamaga marfutranipan COVID-19 positive oiba thengnakre. Loinana laijat asida ki miyoi tara mari da laikidre. Ngasi laikidaba makhoi tara ga mari asi tharaga Manipur ge COVID-19 na sian kiba apun bamasing lising amaga samri humpoga mga yaukre. Arwibeda content sing asiki maru oiba pau khara asiba pau damjariba Manipur Local News YouTube channel amadi Facebook page asidagi yang biru pun nampak pathaga jari channel asina tumda kanarbade subscribe taubi dribasna subscribe taubi ramaloina like and share taubi sukawi kun namak po amukan thaga jari.